أمّا دبي جبدو الديما جرا قالوا هم مركنا يفنّ سلا داماران ديما أنا موسين وجي جبدو وين كبا فين إيشين وان تعرف أما اللي بورلي تعالى المكلا تفتيسي هاي أمنا أوشيسان أيون سيتو جردار نزي بسه خونو سمية منات أفتة مناتي أكفيت ورتين وقوتين وبرادين لأن تيجي فترة نزل سوي سياقتون مدبات من عمل لبت. أرى إندزان كون يلهم. ما عند بدباتو؟ هاي إندزان يقدر يلهم منا. ما نجاو تاكل شادلاني أهون سايد في اللقادر ريدوا سقاطن سبازن بقى اللي تالتين يوم منامن بقى فيتين دم تهوتين يشتاقوا قرري منامن نجرا. أرى بشر كاميرا كو مني سير لنا تجري لهم لازم من أساس باتشو. بقى أهون سلازم نجمر. أهون ميسفلجن مجمرة وجي بول لي منامن نجرا يسبكوتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرد فيها سبراهون تخيسنا بكم جرتين تنجين ربي سنبرغاتو. ودنا تكبرت شو سبرا بسوج. بيا شوف السلام عليكم زتبل. سمية قولين قوتي. سمية قرتي أصونتي. يمن جرتي أن يمنتي إيجا جرو. سيدول لين قرتي إيشي وربادة. خايا قرتي إلمان كي قرتي إيشي سنتاو جي. ونمان جا فيتس جا حاتاتو جي. أبدي مرتشو إيشي شودا. كا يمن ديمتشو. يمن ديمة كونو دانديرا. جماعة كماجرا. حال براكس جراتو حال قرتي سيدون كس جرو الفاتر غرو فيا غبا قرتي من الحمد لله وجندو نغا غبا غرو حال قرتي سميان غوته سرمت وبت سرمت يو قرتي كنمت چرقي قرتي فقايسو تمله انا ما قرتي وان تمره وان ما قرتي وان قرتي سميان ايوفا غوته اغرتن وان سنديس سمبودرن سناسا سيدو قرتي چرقي فقاسو تمله يو قرتي مراد خلاص كيو تاي فيجي يشون تملي واني برا مالتو يرى كناول نمشي خوني مالك باسه فيجي قرتي إسين قرتي يمن نجرته فيديو قد إسنان جيم ركعتشو إسين كنا دفتتي كنا سيايو في بونه جارتيو شدا حركة هدوء تيته أكو قوت قرتني شو يو قرتي هندو بنو نله درك كمان قرتي كدبت سكراني شو طيب وانا سميان قولوا قلت خوني ما سري ده guys سميان أمي نجستنن أنتي نجستنن إني نجستنو بكا إباكش بسلام وده بتشتملشي بلنال إم بي بلش بكا زاري مزي نجي مزا مرزا كونو أمانتنا أون دمو أيو إسكا بيت درس هدا أيونا قدنيان أيو تسرا أيو يسرج فيديو أتاچو سيد دمو كيمن يمن هونو بقى سيكايا ينو سيد دمو يمني حالا ما كسراچو غارو ون خسرمتي إني على وران بلم بقى بجد بقى نتيم سو بقى تصرو بنات من شر الله يسيا مالا ويمه مالا ويشي أما سيد ما هي يسينا مرفتها أسرت أركيجرا أما هنتاو أبو سيد بقى تسقى بايمتي ما في فورته في دي سمون تسرج سرز جرتوتي تسقى بايمه تاينجن يوخان أدنرا سنة تولدي بتمي سنة تاينجن به نين دفاجي خرا تباس دي باجي أي ما هز دي بتقول هي متكش ما أكسجين ثم يا دبسة سجلت يجرت تلجرام أنا واتساب بينس خايفين ترى لقي فتشل ثم يعلمين لهم مال فكان قطنجن لقي فتشل ومرة سجلة وين أخيسه عارف فتك أمته خلاص أنت راسه أتي في فورته أركنا خاص يتاتي على جيتان أنجت سميان سجلة أنجت سانكايسه ما دفته ديبته هيت أشوا أما سيدنا نين دفجة وبلايسو تسقى بايتاي بفون كدير كما وانا قرتي تشيكو تنجرو تكشو قرتي تسقى بايتي مي هفور ما بافردون جن ماشي مالو يمي أيون غافن قرتي جردار قرتي isi barbada gartee jirdaa deemu khadheetiin ayyu bannaati wanni gartee ati baaraan deemtee lubbuutee ajjeebsuuf hin jiru baaraan deemtee abadan numa duuta malee bishaan baharaa san gartee tarkaanfattee seedoo seedoodhaan gartee waliin gartu dhibbatti gartee kana 100% gartee waan hin gartee beekuu fi karaalleen hamaadha maallaqallee gartee baasaa jirra kunooyi atillee ammallee gartee yoo gartee deemanii si qaban gartee maallaqa biraan nu baasifta
qaama keetu gartee si dhiisan karaa kana si dhiisanii sulfeessu jira namni kan gartee si taphatu jira taa'ii bannaati ol deebii mana kee keessa oowwaa deemi taa'ii sirriin gartee ni deebi'an jenna na iddeechuu gartee ga'anii maal murteessi isin dinnaan caccabsuu gartee ol deebisa geetiin gartee murteeffata ture jechuudha. Hanganumatti guyyaa sanaanii sagalee na bira teessa dhageeffattee beeysa gartee tokko nuuf dura ejjanii 200 ati fi boone san isin lameen barbaannaa maaloodhaa sagalee kan hin dhageeffatu eenyuun jeen nama wayitiin hangate ayyu maallaqa 200 jechuun gartee salphaadhaa miti deemiiti dalaydaan jeen kalas ani gartee gama kiyyaa waan jira hunda isin gargaaran jeen sababa saniif jecha deebuu murteessitee jechuudha. Ani yoo isin gartee hin deebi'attee murteessitee jechuudha caccabsee yookaan immoo achumatti gartee poolisatti yaamee hidhuuf murteessin ture jechuudha. Garuu dhumarratti isaan beeysa nuuf dalaydaan maaloodhaa jedhanii sagalee kan nyaaniif isillee gartee maallaqa dila kan dhageenyaan fuulattee alhamdulillah hangarumatti rabbi na fura jetananis yalla dafee karaa Finfinnee ol deebisa jechuudha. Ani fuudhee Adaamaa geessee kalas taa'e ayyuu. Kana booda waan jiru ni hordofna yoo gartee haja qabatte dawwalii jeeni bira ol deebi'e jechuudha. Kunoo halee Sumayyaan manatti hidhatee naafillee dawwaleen silaa warri beeysa gartee silaa naa dhufanii silaa jettee naaf dawwalte gaarii ture. Ani silaa ni hordofaa jechuudha. Naaf hin dawwalle isaan gartee maallaqa hobuma isaanii nyaachuudhaa fi boola maallaqa abdiin jenne dheengaddoon kophaa nyaachuudhaa fi bololtee jechuudha. Osoo naan dawwalin itti seente jechuudha. Kun akkasitti hidhamanii akka ta'an gartan. Sumayyaan garuu shaaxira bilxidha. Sumayyaa በጣም ብልጥ ናት። ግን ብልጥናው እንደዚህ አይነት ብልጥና እስከ መቼ ነው ብርን ብትን እያደረገች እኛም እንደዚህ አጉል እያደረገች ሰውም እንደዚህ እያሳበደች ይሄ ብልጥና አይባልም። አሁን ዛፉ ዋንን ጁንቀቡ ሱመያ ይባክሽ በቃ አንቺ ትችላለህ የወንዱ በነስ ድርቅን ዱብሰኒ ማለው የሜ ቡኔ አን የሮሜ ቃን ገርቴ ቡኔ ታይ አቲ ገርቴ እንጀርጀርኒ ገታይ ነመን አረብሲን ገታይ የሮሜ ቃን ጀን ጥርግት ካለ ነምኒ ጀልቀበ ገርቴ ባረጌ ኡታለ ጓን ኮኖ ቪዲዮ ተርኩ ኮኖ ይሲል አዩን ስላፉ መራቱ ዳበር yosin gartee ol kaatee kanatti jinni wayitu wajjin wajjin namatti fiigansa hin dhaabbattu namarra nima isin qishoo yaadha buneen ammoo miskiina hindaafuu ayyuulleen sagalee naaf keessa hoottuun hangatte ani kanatti tumamee jira si gartee dirdhaaraan deebisee nangate jechuudha silaan niin dhaqee maaliin godhan Hassani dawwalee jaartii osheedha jaarsa osheedha Hassani dawwalee Hassaniin aboo ijoolleen akkami anis baadiyaan jira dhufee ammaan tala mana ga'een jira naan jee silaa daamaniin deema asii immoo hojii wayiin qaba saniifin irraa hafe jechuudha. Hundaafuu uummata akka illee gartee nun tuumne garuu Sumayyaan gartee waan kana godhuun sii kuni gaariidha ay farkanii kana booda gartee harraba isaanii dheeressu irraa dabatanii sana durallee gartee anis ayyuu gattaay Sumayyaan arrabsin adabadhuu taa'e jeenin ture kana booda gartee adabatanii taa'anii jechuudha. nama arrabsu dhiisanii inaafan silaafuu jaartilee mana gidduudhaan hin dhabamtu asanii gaafa rabbiin ijoollee xiraarsina ayyuun siituu jardhaarraa na deebisee kunoo Sumayyaan mana dhuftee manatti akka feetu gartee nu gootee nu biraa deemte kun hundinuu gartee sababa keetettee loltee waan biraa isaa jirti mee sagalee hanga tokko gartee sagalee isin gartee naaf keeyse isin dhageessisa mee dhageeffadhaa gaa'es. Akkam jirtan sulagaadha hadda kan waan magaaris taasisuuf mana baasif waan taateef isin eenyu caala waan taateef dhuftee bana koo hidna hiitee ana tumuuf natti fiigdi. Hooshin dhiira taate sanyii leencaa jagnaa Sumayyaa hoo taate qobaashii dhuftee fuuldura mokkiyatti hin tagaaffattu. Maal abbaashif waan taateef kun jagnummaa miti. Dhageessee kun jagnummaa miti. Ishiin waan nama qabattee dhuftee moksitee nu hiiteefi miti. Inni miskiinummaadha. Hoo jagnaa taate hoo ofitti amanamummaa qabaatte lakki ani beektuudha bakka nan danda'an waa takka fidanuu jettee yaadde qobaa ishiin dhuftuu manatti. Ana hidhuun maaliif barbaachiseen jedhe.
إيشين إن وان تاتف أما اللي بورلي تانا مكنا تفتشي هاي أمنا أوشيسان بونيسان مرحبا جوا أفرت في شوفتي مقاك جنب اللي سياسي لما بيكن جيتشونا أما استانا بوس تانا نمو أنهي إيسو ياسو هوشي إيراتاتي إتبي هوشي إيراتاتي أقوم سنين إنش أهو تاتيشين ها أفتنا برد لما قبتنا موكسيتيو سلطان ها أفتنا برد كنا سيتشموف دوفين سيدومونا تفكسي دريدو أنا في إيرتي أنجيونا سيد برقاي laal ammallee taanaan ani nagaan barbaade hanga mana koo dhuftee ishiitu na hitee na tumte malee ani ishii barbaachallee hin deemne ammas taanaan immoo adaban qabaadhu lakkisirraan taa'oo jettee laal akkuma ishiin na goote kanatti hidhee viidiyoo waraabee gadhiisa narraa qabiyaasu beektee ani adda dureedha jedheetii sayid kabajeen callisee jala hoo diddee xafaxafee laal ilmaan ishirraa akka hin jiraanne goon ishee xafaxxa. Nan beekne jechuudha. Intuqin. Eenyummaa nama osoo hin beekin nama tuffatti. Nuti intuqin. Narraa dhorki. Ani waa biraan barbaadu narraa dhorki. Waliinis hojjetan yaaddu hojjetan wanni beeku hin jiru narraa dhorki. Ani sayid kabajeen callisee jala. Hoo hin taa'u jettee waan anis harkan qaba. Miilan qaba. Hin dhiisu. Intuqin. Sin jedhaa narraa dhorki. Ani sumuyyaa eessa arkee beeka. Gaafa jalqaba gartee viidiyoo ijoo waraabne booda walun gorreechu bilbilaan yeroo egaan gartee dhaabame booda na dawalte san booda gartee nagana gaafatte khalas sagaleen keessi ni hit deebite annan dawalaa fi hin kaastu yeroo gartee hin feete dawalti sani fana sumayyaa gartee waan hin gartee ani irraa quba qabu hin jiru jechu saason gartee irraa quba qabaadhe wayin akkanatti hojii rakkadhaan hay Saya gartee kan Yemen demo wayin tilisa. Sani fani gartee waan gartee raqabu qabu jiru garuu ani ammallee gartee sumayyaa gartee waan gartee tikoocha kun gartee sirrii miti sumayyaa jee sagalee kaafin jira. Garuu sagalee dhageeffatee callistee sagalee wayinaa keessee deebitee heexee jechuudha. Kan sani raafe ammallee gartee ayyuudhaan gartee ani gorsan jira. Ayyuu ammallee gartee hin tuqin sumayyaa hin tuqin haadha lamaaniiti. Namni gartee manta nama gartee simadii fiigee gartee katti hoy si johuun gartee booda sin dhiisu hatta gartee sayolleen gartee sin dhiisu hin ta'u booda waan biraati. Hundaafuu gartee wanni ta'ee jira ammallee dubbii jabduudha deemaa jira garuu hin mirkaneeffannee silaa daamaadhaan deemaa ani immoo asiin hojii jabduu wayiin qaba finneedhaan hojii jabduu wayii qaba hundaafuu hanga galgala arraan tana oolee mee boruu fi akkana yookaan galgala hojii xumuree adaamaa deemeti waan jiru adda baafadhaa jechuudha. Markani fadha inshallah sayoo immoo gartee rabbiin nagaan asitti adeemsu ani waanumaan ji'uu walaalan jira walitti harkaa laqamtee jirti jechuudha laqamtee jirti dhugatti sheekha birallee gartee niin deema jee ayyuu fi sadoo fi gartee sumayyaallee gartee isaan kanaaf sheekha bira deemetiin gartee qoricha wayii ilaalaaf jee yeroo leen harkanne isaanis kun hoggaan gartee tan raabuun tan fidanii hoggaa tan raabuun tan fidanii fursumaa gartee yeroo gartee naaf hin kennin jechuudha. Akkas inshallah adaamaa waan jabduudha deemaa jiran jedhanii hin mirkaneeffanne wanta gartee osoo hin mirkaneeffatin ol banii gartee haasawuun gaarii miti. Inshallah mee hojii as jiru hojii gartee asii qabu xumuradheetiin adaamaallee galgala ta'u yookaan immoo boru ta'u deemee waan jiru mirkaneeffadhee dabaasee isin biraan ga'a inshallah. Akkasii galata ulfaadhaa viidiyoo laayik shir godhaa namoonni gartee yaasuu biraa sabskiraayib godhin sabskiraayib godhaatii maataadha. ኧረ ኖርማል ነውና እንቺ ያነሰ ነው ኖርማል ነው። ስራ እኮ ነው። ምን ሆናችኋል እንዴ? በገመድ ነው። ቀስ አይልሽ ቀስ መቼስ ያው ወይኔ በላቸው ቲቪ ኖረው ዷቸዋል። አሁን ልምምዱን በደንብ እንሰራ። ወደፊት እንደዚህ አይነት ስራ ስታመጪ ድብድብ ያለው ነገር ነግታ አሁን ቆይ ታዲያ እንዴት ነው ማመጣው? በጣም እኮ ነው አጥብቀሽ ያሰርሽኝ እኮ ለትሩ ራሱ እንዴት ነው የሚሰራው? ነው ድራማ ገባኝ። ችግር የለውም። አሁን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምታመጣ። እሱ ዘዴ ያለው አንድ ሴት ልጅ ታግታ እንዴት ማምለጥ እንደምትችል እኔ ሳላሳያችሁ በፊት እስኪ እናንተ አሳዩ። እኛ እስኪ አሳይ። ሰራችና አሁን በደንብ ስላሰርሽ ገባሽ? ሰራችና በቴስታ
ያኔ ላላ አርጋችሁ ነው መታሰሩን አይደለ? ምን ያው አሁን እኮ ለማስታወቂያ ለመስራት ነው እንጂ የምር ብትታገቱ እንዴት ነው ማምለጥ የምትችሉት? አልኩሽ ያንን ሰው ፍለክት ያለውን ሰው በተሳለው አለ አንዱ በግጫ ዛ እንደ ወንድ ከሆነ በጣም ትረግጫለሽ መራገጥ እንዲይዘሽ ትራገጫለሽ እንዴ ታግለሽ በቃ ማምለጥ ነው። ሻውን ድንገት ያገደቻችሁ ሱመያ ብትሆንስ እንዴት ታመልጣላችሁ? ሞታል ባሬና ሳምበዳው የምን ያለው አይ አንቺ አዩ ሞተራል እሷ ደግሞ ስታሰ አለም አንቺ ነበር ነው ሁሉ ጥያቄ ብትጠይቂ ነው እንጂ ስራ ሲጀመር እሷ ምንኛ ሞተናል ይሄ ሁሉ እስክታግተን ድረስ እኮ ሞተና ይገርመኛል እኮ ነው እሱ ጨብጣን እሷ እስክታሰን ምን ተጠብቀው ሬሳችን ሞተን ቼራቶ ሬሳይን አታግጥም ገባሽ? ቆይ እኔ የምልሽ አንቺ ይሄ የግል ጉዳይ ነው የግል ጉዳይንና ስራን ምን አመጣጣው ምን አስጠይቀሽ? ሱመያ ነች እንዴ ማስታወቂያ የምታሰራ አይደለም እንግዲያውስ እሺ ሱመያን ምን አልተወጀተልሽ? አሁን ያው ሰላም ነው የምጠይቂኝ አንቺ ምን አገባሽ? እኔ ባሌን አሳብዳ የማን ካደረሰችው በኋላ እኔ ከሷ ምን ፈልጋለሁ? እኔ ምንም አልፈልግም። አቦ ስራውን አሰሪና አሁን ወይ ለማንኛውም ሰርፕራይዝ አለሽ ሰርፕራይዝ አለሽ ያጠናፍራን እኮ አንቺ ሲንም ተወራይ ንግስት ሱመያ ብልታረጊናሽ የምን አልነበርሽ እንዴ? የ200,000 ብሩ ስራችሁ ይሄ ነበረ። አንቺ ያለችው ነጥፋል እንዴ? ንግስት ሱመያ እኔ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ጸብ የለብኝም። ቪዲዮ ብቻ ለመስራት ነበር። እውነቴን ያቺ እሱ ትክክለኛለሽ። አንቺ ትራሽ ይጥፋ። ኧረ አንቺ ትራሽ ይጥፋ እንዴ? ሱመያ ፈልገሽ የመጣሽው የለሽ ሱመያ ምንም ካንቺ ጋር ንግስት ሱመያ እኔ ካንቺ ጋር ምንም ጸብ የለብኝም። ገጸኝ ደብና አሁን አልፈራትም እያላችሁ አልነበር እንዴ? ሻለው እኮ እኔ መቼም አልፈራትም። አሁን ቢሆን ይችላልሽ ጉድ ያረጋችኝ እቺ አሽቃባጭ ምንም አይነት ጸብ የለብኝም። ደግሞ ታውቂናለሽ አይደል? እኔ ቪዲዮ ለመስራት እንጂ እኔ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ጸብ ነው። አንቺ ቪዲዮ ብቻ ለመስራት እንጂ ለስራ እንጂ እኔ እውነት እልሻለሁ እውነት እኔ ካንቺ ጋር ጸብ ኖሮብኝ አይደለም። እንደገና ደግሞ ታውቂያለሽ ባሌን ታውቂያለሽ ሰይድ የኦሼ ጓደኛ ነው አይደል? ባለቤቴን ታውቂያለሽ። ለዛ ስትይ አንቺ ፍቺ ከዛ ነው ወደ ቤት ገባለሁ በቃ እንዴ ስቃይ ጥርስሽ እርጋፍ ሽንቷሽ ምን ልትሆኚ ምን ሆነች? ሱመያ ታቸው በቃ ሽንቷን እየሸናች ነው። አንቺ እንደዛ ስትንጣጭ የነበረው ለዚህ ልብሽ ነው? አሁን ከኛ ፈልገሽ አንቺ ወድ ከሆንሽ ነው ፍቺ ፍቺ እናይዋጣለን። አንቺ ጤነኛ አይደል? እኔ በቪዲዮ ብዙ ጊዜ ገልጭልሻለሁ። አዩ እኔ አንቺን አልጠላሽም። ለብሩድ ይጥምርሽ ምን አርጊ ነው የምትካል? አንቺ ራስሽን አርጊ ነው የምትይኝ። እኔ አንቺ ቀውስ ነሽ እኮ ቀውስ ነሽ። እኔ ፈርችሻለሁ በጣም ቀውስ ነሽ። አንቺ ደግሞ ሰይድና ያገባሽው ኦሸና ያገባሽው ምን ላርግሽ እኔ? ላላተውኝም አንቺ ቪዲዮ መስራት ከሆነ የምትፈልጊው ቢያንስ ስለኔ እንደዛ የምትቀባጥሩ ምንድነው? ተውኝ አልኳችሁ። ለምን ታስሞላላችሁ? ወርጋት ዝጋፍሽ አሁን ነው እኔ እንደዛ የምታርጉኝ። አንቺ እሷስ እሺ ጣውንቴ ናት። አንቺ ምንድነሽ ንገሪኝ። ሳይድ ምንሽ ነው? ሳይድ ምንሽ እንደሆነ አስረጅኝ። ሳይድ የባልሽ ጓደኛ ነው? ባልሽ ነው? ውሽማሽ ነው? ምንሽ ነው? ሰይድ የባሌ ጓደኛ ነው፣ ወንድሜ ነው። እና ለምንድን ነው እንደዛ የምታወሪው? እኔ ወንድሜ ነው። እኔ ቪዲዮ ለመስራት ብቻ አለ ሄደ ነው ብቻ። እውነት ይኸው አሁን ይኸው አብዶ ጫት እየቃመ ነው ያለው። ወይኔ ወንድሜ የአንቺ የራስሽን ህይወት አትኖሪም? ከባልሽ ጋር አሰሪኝ ቪዲዮ መስራት ከፈለግሽ እንደ ቪዲዮ ሪአክሽን መስራት ከፈለግሽ እንደ ማንኛውም ዩቲዩበር በስነ ስርዓት አሰሪ። ምን ላርግሽ እኔ እንዴ? አንቺስ እንዴ እኔ መጥቼ እኔ አግቢው ብዬሻለሁ እንዴ? አንቺ እኔ ታውቂኛለሽ እንዴ? በፊት አብራደገሽ ከሰይድ ጋር ነው። አብራደግነትሽ ከሰይድ ጋር ነው። እኔ ልጆች እናት ነኝ። ምን ላርግሽ? ያው አገኘሁሽ ባገኛት ምናምን ባልዘለዝራት ምን ልታመጪ ነው? እኔ የምታገኙን ሰው በሙሉ እኮ ፍቺኝና እናውራ እንደ ሰው እናውራ። ፍቺኝና እናውራ። እኔ እንዳንቺ አይደለም ፈታሻለሁ። ቃውስ ስለሆንሽ ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግሽ? እኔ ጣውንትሽ ነኝ? እኔ ጠላትሽ ነኝ? ጣውንት እንኳን ጣውንት ነን። ምንሽ ነኝ ለምን ትሆኛለሽ እንዴ? አንቺ በኡዝ ቢላህ ምን ሸይጣን ረጅም አንቺ አብረሽ የሚሄድ ጅኒ ያለ እንዴ? እኮ ልብ ካለሽ ፍቺ ለምን ነው አስረሽኝ እንደምታስወሩ እንዴ? ቆይ እኔ ከዚህ በኋላ ስለኔ ታወራላችሁ ወይስ አናታችሁን ብዬ እጄን ለመንግስት ነው የምሰጠው? እናውራ ግን የምንገናኝበት ቦታ እንዴ ብንገናኝ ምን ልታመጭ ነው? ተይኝ። እኔ
እኔ እንዳንቺ ወጣጣ አይደለም የልጆች አሳዳጊ ነኝ ደግ ያረኩኝ እንዳንቺ እኔ እንዳንቺ አይደለም ልባለኝ እኔ እንዳንቺ አይደለም አንቺ ቀውስ ነሽ ትፈጠር አንቺ ስርዓት ያዝ አንቺ ደግሞ በተለይ አንቺ እንዳትናገሪ አታቂኝ አላቅሽ እንዴ ምንድነው አላቅሽም አታቂኝ አናትሽ ነው ምንሽ በዚህ እንዴ እንዳታወሩ ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ላይ እንዳታወሪ ስለኔ እኔ ለምን እንደታቃላችሁ እዚህ ድረስ እዚህ ቤታችሁ ድረስ ያገኘዋችሁ ውጭ ላይ ምን እንደማረጋችሁ እንድታቁ ፈልጌ ነው እሺ ቤታችሁ ድረስ የመጣሁት ስለዚህ በተለይ አንቺ ከዚህ በኋላ ስለኔ ብታወሪ ቤት አይደለም አንቺ ነው ያርገኝ ምን እንደማረግሽ ነው የማውቀው አሁን አንድና ስለኔ ማውራት ታቆማላችሁ በተላችሁ ስለኔ ማውራት ታቆማላችሁ ወይስ እዚህ ጋዝ አርከፍክፌባችሁ ለኩሻችሁ ሊድ ወይስ አናታችሁ ልበላችሁ አናወራ አዩ ደግሞ ብቻ እንዳልመስላችሁ እሺ አሁን ግቡ ካልኳችሁ እዚህ ቆራርጣችሁ ስጋችሁን በሩ ነው ለውሻ መስጠላችሁ እሺ እኮ ይቅርታ እዚህ መኪና ከከፈትኩኝ አናወራም በቃ አናወራም እንዳታወሩ ስለኔ እኔም ስለናንተ አላወራም እናንተም ስለኔ አታወሩ ቪዲዮ መስራት ከፈለጋችሁ መፍታችሁ ነው ምንድነው ደግሞ የምትገለማመጥ እናወራም አሁን ፍቺ ከቤቴ ውጭልኝ ከባላስ ስላንቺ አላወራም በቃ አለቀ ይቅርታ ጠይቁኝ አንቺም ይቅርታ ጠይቁኝ እኮ በቃ ሱመያ ይቅርታ ካሁን ባላስ ላንቺ አናወራም ይቅርታት እንደ ሰው እንደ ኸልቅ አለ ይቅርታ ጠይቃላችሁ ወይስ አናታችሁ ልበላችሁ በዚህ በቃ ሱመያ ይቅርታ በተለይ አንቺ ፊትሽ ራሱ ይሁን ሙት ነገር ነሽ እንዴ ነበር ማለት በሉ አንዴ ምንድነው አንቺ ምን አገባሽ እሷ ነች ያወራች አንቺ ተሙጣሙጂ አንቺ ሰውን በመማታት ነው የምታምኙ አንቺ በመሞጣመጥ ምን አይነት ጓደኛማቾች ናችሁ ይቅርታ አልሽ አይደለ በቃ በስነ ስርዓት በሉ ይቅርታ በስነ ስርዓት ትሉኛላችሁ አትሉኝም ወይ በቃ አሁንስ በዛ አንልሽም በቃ አንልሽም አንቺ ብረምታ ትሞጣሞጪ ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ አሰማሽ መጀመሪያ ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ አንቺስ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ ሱመያ ካሁን ባላስ ላንቺ አላወራም እሺ ለነገሩ አንቺ መመታት የምትፈልጊ አይደለሽም ፍቻት እንደው ፍቻት ተፈትቻለሁ ብለሽ ወራጫለሁ በዚህ ሚስማር ይኸውልሽ እንዲህ ነው የምጠልዝሽ እሺ ወራጫለሁ ታይሽ ሚስማሩ ነው እንዲህ ነው እሺ ማንግላሽን ማወልቅልሽ በዛ ላይ ደግሞ ብቻዬን መስየሽ እንጣጥ እንዳታርፈሽ ተቀመጪ እግሯን ፍቻት ተነሽ አሁን አንቺ ተነሽ ወደ ዘይጂ ተነሽ ወንበሩ ላይ መነሳት አቃተሽ ቀዝነሽ አንዴ ተነሽ ሽንታ ወደ ዘይጂ በቃ ተነሽ እንዴ ረጅም ሰዓት የታሰረቻት መስለም እጇ እንዴ ተነሽ እንዴ እንደምትሞጣ ዙሪ እስኪ ዙሪ ተይኝ እኔማ ትቸሻለሁ ሂጂ ግቢ በቃ አንቺ ምን ትመስላለች እቺ አዩ አሁን አንቺስ አዩ በዚህ አናትሽን ሳልልሽ ሁለተኛ ስለኔ ስሜን ታነሻለሽ አታነሽ አላነሳም አልኩሽ አልደግሞም አላነሳም ስሜን ሁለተኛ እንዳጣች አልጠራ ሁለተኛ ስሜን እንዳጣች አልጠራ ጥጋብሽ ራሱ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያይሽ ሁለተኛ ስሜን እንዳጠሪ በዚህ አናትሽን ነበር ማለት አሳዛኝ ካሜራውን አምጪና በቃ እንሂድ ሰረችበትን ሂጃብ ስጦታው ውሰጁ እሺ